U večerašnjem izdanju emisije UB više od reči vidjet ćete kakvi radovi se izvode u ulici Miloša Selakovića. Predsednik Skupštine opštine UB, gospodin Sava Sarić, reći će nam i o čemu je bilo reči na poslednjoj sednici Skupštine. Na UB-u uskoro sa radom počinje i nova taksi služba. O čemu je reč, kakve će biti cene novog prevoznika, saznaćete u ovoj emisiji. O ovim i nekim drugim temama govorit ćemo u okviru večerašnjeg izdanja emisije UB više od reči. Budite sa nama u narednih 20 minuta i saznaćete šta sve ima novo u Ubskoj Varoši. Predstavnici Kancelarije za nacionalni investicioni plan na čelu sa gospodinom Brankom Jankovićem, pomoćnikom direktora Kancelarije, posetili su predsednika opštine UB u sredu 12. marta. Tom prilikom bilo je reči o više projekata koji su NIP-om odobreni za opštinu UB. Ono što je najinteresantnije, znači projekat koji smo mi već sopstvenim sredstvima započeli, to je izgradnja sportske hale. Ima nekih sitnih pravnih nedoumica koje ćemo, nadam se, na zajedničko zadovoljstvo rešiti i normalno ući u proceduru finansiranja. Zaključili smo da svu kompletnu tu tendersku dokumentaciju i projektnu iskopiramo, da dostavimo u kancelariju, da ni pogledaju i da neka elegantna rešenja nađemo. Ja moram posjetiti našu javnost da smo se mi odlučili da gradimo sportsku halu sopstvenim sredstvima, iako ne dobijemo podršku iz NIP-a ili iz nekih drugih izvora. Tu je bilo nagovešta, još uvijek ima nagovešta, će biti neke pomoći još dodatne, znači prebacili smo neki 10 miliona u prošle godine. Prošle nedelje smo uplatili 5 miliona avansa za tu lameliranu drvenu konstrukciju, zato što se u ovoj godini gradi nekoliko hala vezano za organizaciju univerzijade, pa bi moglo da nam se desi da jednostavno uđemo u zakašnjenje sa isporukom tog dela opreme. Da bi radovi tekli u nekoj prihvatljivoj dinamici, znači drvena konstrukcija je ugovorena, rok isporuke je početak maja, a sa izvođačem smo razgovarali da negde, da kažem, tokom maja bi onaj osnovni centralni deo hale mogao biti izmontiran, znači ispakovana drvena konstrukcija i urađen krovni pokrivač. Ostalu dinamiku ćemo odrediti kad budemo konkretnije znali kojim tempom će pristizati sredstva iz NIP-a. Govoreno je i o projektu uređenja korita reke Ub, koji je već započet sufinansiranjem sa vodoprivrednom zajednicom Sava, a ono što sledi je raspisivanje tendera za izvođenje preostalih radova. Ostali projekti će teći po planu, znači sprovodit će se po proceduri uredbe o realizaciji projekata iz NIP-a i nadamo se da tu neće biti nikakvih ozbiljnih problema. Praktično čekamo par dana da oni pregledaju tu dokumentaciju, da ćemo znati konačno na čemu smo. Skupština opštine Ub zasedala je u četvrtak 13. marta. Ovoga puta bilo je 20 tačaka dnevnog reda. Od tih 20 tačaka ja bih izdvojio 5. Prva tačka je bila razmatranje javne bezbednosti na području opštine Ub u 2007. godini, koju je podnela, izveštaj su podneli predstavnici policijske stanice u Ubu. Glavni problem naše policijske stanice u Ubu je smeštaj zgrada u kojoj su smešteni neadekvatna i neodrživo je stanje. Smatramo da u 2008. godini mora da se napravi novi objekat u kojem bi bila smeštena policijska stanica. U tom smislu je formulisan ponovo jedan skupštinski zaključak upućen Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer su sve prethodne pripreme obavljene, tako da nema nikakvog razloga da ne krene izgradnja, znači zgrade za policijsku stanicu UP. Takođe smo na današnjoj sednici Skupštine opštine doneli vrlo obiman program uređenja poljoprivrednog zemljišta i doneli smo naravno odgovarajuće odluke vezano za stavljanje u promet slobodnog zemljišta, tako da će se slobodno zemljište koje se nalazi na teritoriji opštine Uba državno i bit će na licitaciji. Licitacija će biti blagovremeno obavljena, tako da smatramo da će stići i za prolećnu setvu. Nažalost, to nisu neke velike površine, ali u svakom slučaju od nečega se mora krenuti. Takođe smo na današnjoj sednici Skupštine opštine prihvatili izveštaj o radu direkcije za prošlu godinu, program poslovanja direkcije za 2008. godinu i izmenili smo jednu odluku o postavljanju takozvanih privremenih objekata vezano za bilborde i slične sadržaje vezano na području pre svega grada Uba, ali i na području ovih regionalnih puteva. Zatim je prihvaćen izveštaj o radu Centra za socijalni rad, program Centra za socijalni rad u 2008. godini. Izvršeno je povećanje cena boravka dece u
u vrtiću, imajući u vidu pre svega standardi zaštitu zdravlja dece i danas smo imenovali vršioca dužnosti direktora Gradske biblioteke. Takođe moram da izrazim svoje zadovoljstvo da, iako je predizborna kampanja u toku, da je današnje zasedanje Skupštine opštine prošlo u najboljem mogućem redu i prema najavama očekuje se još jedna sednica Skupštine opštine u aprilu mesecu, pa bi ovako na taj način završili ovaj skupštinski saziv u dobrom raspoloženju i u dobrom radu. Predsednik opštine Ub, gospodin Zvonko Minić, u toku prošle nedelje održao je nekoliko veoma bitnih sastanaka. U ponedeljak 10. marta gospodin Minić se sastao sa ministrom poljoprivrede Slobodanom Milosavljevićem i njegovim saradnicima. Tema je pre svega bila regulacija rečnog toka Tamnave i mogu da prenesem pozitivne vesti da ministar je upoznat sa projektom, da ćemo ubrzati proceduru izbora izvođača i da će se taj projekat finansirati, znači kreditom Svetske banke koji će vući vodoprivredna zajednica. Dogovoreno je i takođe da ministar poseti opštinu Ub tokom aprila kada se te aktivnosti budu privele kraju, takođe da organizujemo jedan skup jer je u toku izrada strategije razvoja poljoprivrede opštine Ub, pa je prilika da i naše najznačajnije poljoprivrednike upoznamo sa onim što je radila ekipa iz Saveta za poljoprivredu i prilika je znači da ministar iznese malo program tih širih mera u sektoru poljoprivrede. Drugi važan sastanak bio je sa predstavnicima javnog preduzeća Kolubara koje vodi aktivnosti na izgradnji brane Stub-Rovni. Moju inicijativu od prošle nedelje, znači ja sam organizovao negde u novembru mesecu sastanak zainteresovanih predsednika opštine o praktično projektovanju regionalnog vodovoda kao dela vodoprivrednog sistema. U NIP-su kandidovana neka sredstva, tako da sam sa načelnikom okruga bio kod direktora brane Stub-Rovni gospodina Baraća i neki radovi teku po planu. Dakle, radi se jedna nova studija aktuelnih potreba za vodom pojedinih potrošača i privrede na području Valjevskog okruga i ta studija će biti završena negde tokom aprila meseca. Na bazi te studije ući ćemo u reviziju nekada, da kažem negde 92. godine potpisanih sporazuma i svakako ići ćemo u izradu idejnog projekta regionalnog vodovoda. Dogovorili smo se da se iduće nedelje u okrugu organizuje sastanak gde će biti pozvani svi zainteresovani predsednici opština za izgradnju, znači regionalnog vodovoda, gde bismo formirali jedno radno telo koje bi tu proceduru vodilo u buduće. Opština je odvojila izvesna sredstva za poboljšanje uslova rada u Upskom domu zdravlja, a izvršene su i neke kadrovske promene. Izabran je novi direktor, upravni odbor funkcioniše tako da smo praktično ušli u aktivnosti koje su planirane budžetom. Prebacit ćemo avans za nabavku 2-3 neophodna vozila za njihove službe. Ugovorena je aktivnost specijalista koji dolaze 2 do 3 puta na Ub, znači u dom zdravlja, pre svega fizijatar koji je počeo da radi 3 puta sedmično. Mislim da je ta priča veoma interesantna našim građanima. Mnogi moraju da odvoje vreme i novac da odlaze na terapiju u Valju, znači taj problem je rešen. Internista takođe 2-3 puta i specijalista ORL. Sem toga počela su da rade i 4 nova lekara, dobili su znači onaj njihov faksimil, tako da već od ove nedelje neka naša 3 studena odeljenja u Radljevu, Banjanima i u Pambukovici imaju svakodnevno dežurnog lekara sa sestrom, tako da se već značajni pomaci osjećaju i bit će to još bolje. Dolazak lepog vremena sa sobom povlači i neke neophodne radove na uređenju gradske infrastrukture. Direkcija za puteve opštine Ub je u skladu sa tim pristupila redovnim radovima u uređenju pojedinih ulica u gradu. Nalazimo se u ulici Miloša Selakovića u Ubu, gde se trenutno sanira kolovoz, krpimo udarne rupe, ali smo i malo prevazišli to sitno krpljenje. U delu ulice je potrebno u dužini od oko 50 metara i izmeniti malo padove. Obzirom da je ovo jedna od prvih asfaltiranih ulica na Ubu,
radovi su nešto veći nego što smo očekivali, ali u svakom slučaju ulica u kojoj bar 20% sugrađana dovozi decu svakog dana i odvozi iz vrtića, zaslužuje malo više pažnje nego do sada. Odmah nakon saniranja puta u planu je i postavljanje takozvanih ležećih policajaca da bi se sprečila vožnja neprilagođenom brzinom u ovoj ulici. U planu je i nastavak radova na drugim saobraćajnicama u gradu. To je deo radova koji izvodimo trenutno na području opštine Ub. Deo ulične mreže u Ubu je iskrpljen, također i deo saobraćajnica na lokalnoj putnoj mreži, na prvom mestu put u Dokmiru. Očekuju se i radovi u ulici 1. maja koja je dugo godina zaobilažena jer je priroda oštećenja bila takva da niti je za ozbiljnu rekonstrukciju, a niti da se ostavi u takvom neuglednom stanju. Također, znači, osim ovih delova koje smo odradili, ostalo nam je da prostor oko Upske pošte, odnosno tu centralnu zonu još malo uredimo i da je osposobimo bar da negde do letnjih meseci potraje, da sprečimo znači stvaranje nekih većih udarnih rupa. U direkciji je već napravljen plan za izvođenje pojedinih radova koji bi u skorijoj budućnosti bili završeni. Planom rada za 2008. godinu su radovi u ulici Nikole Mišenovića koji su otpočeti pre 2 dana i očekujemo za neke 2 do 3 nedelje, obzirom da se radi o kratkoj deonici koja je podvrgnuta rekonstrukciji, da ćemo za 2 do 3 nedelje imati i izgrađenu asfaltnu deonicu. Također, pre 2 nedelje završena je i izgradnja ulice Ive Lole Ribara i Viće Perić, tako da sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo već na početku godine neke ovako interesantne rezultate u radu direkcije zabeležili. Na poslednje održanoj sednici Skupštine opštine Ub pozitivno je ocenjen izveštaj o radu direkcije za 2007. godinu, tako da su odbornici usvojili i program poslovanja za tekuću godinu. U samom programu se dosta stvari koje su do sada bile planirane, ali čekale na izvršenje našlo. Očekujemo, ukoliko bude priliv sredstava kako je bilo najavljivano redovan, realizovati dobar deo stvari iz prethodnog programa. Pri tome, osim ulice Čede Minderović, mislim i na izgradnju ulica na Sandići i Manju, to je Hači Ruvimova, zatim ulica Save Bojanića na Aleksići i Manju, ali i ulica norveških interniraca u naselju Svinci. I ove godine Ministarstvo kulture Republike Srbije poverilo je opštini Ub organizaciju festivala scenskog stvaralaštva Dece Srbije. Kao i prethodne godine, Ubski kulturni centar biće mesto na čijim pozorišnim daskama će mladi glumci svoj talenat predstaviti publici na Ubu. Svakako da je to vest koja nas raduje iz prostog razloga što je u pitanju 30. dakle mali jubilarni festival na kojem će se okupiti 8 do 9 pozorišta iz Srbije i to pozorište u kome učestvuju i nastupaju najmlađi. Praktično ovaj festival je dalji korak ka unapređenju pozorišnog amaterizma i svakako da u mnogome znači i na edukativnom, ali i na umetničkom planu. Festival će početi u junu i za svoja 3 dana trajanja okupit će najmlađe pozorišne stvaraoce iz čitave Srbije. Umeđu vremenu selektori koje angažuje Savez amatera Srbije obilaze gradove Srbije i gledaju predstave i tako će napraviti jednu ozbiljnu i valjanu selekciju kao što je bila i prošlogodišnja. Ako se setimo da je prošle godine festival na kome je učestvovalo 9 pozorišta pratilo preko 3000 pozorištanaca, odnosno ljubitelja pozorišta, mahom učenika osnovne škole, onda je to garancija da se ovaj festival na Ubu primio i da deca vole da gledaju njihove drugove i kolege kako maskirani su odlutali u neke druge likove ili bajke i pokušavaju da im dočaraju pozorišnu iluziju. Kao i prethodne godine, pozorišni festival najmlađih pratit će i neke druge kulturne priredbe. Ako moguće da bi u okviru festivala deca mogla da pozdrave i hor Kolibri, da pogledaju jednu zanimljivu izložbu u likovnoj galeriji Sveti Luka, ali i da što više vremena bude za druženje, da odu sa Uba, sa uticima, da su bili u jednoj varoši u kojoj nisu došli samo da pokažu ono što umeju kao glumci, nego da su bili u varoši u kojoj će poželeti ponovo da dođu. Tokom prethodnih nekoliko meseci pod pokroviteljstvom Ustanove za kulturu organizovane su gimnazijalske žurke u klubu Kulturnog centra,
a krajem februara proglašena je i najbolja među njima. U februaru su imali 4 gimnazijske žurke, prva, druga, treća i četvrta godina, i 8. marta, to je prva subota ovog meseca, smo imali finalno takmičenje, gde su svi mogli da pokažu ono što su već ranije pokazali pojedinačno, sad je to bilo ovako grupno. Po pravilima koje smo im dali kako da izvedu svoju žurku, tako smo i ocenjivali njihove nastupe i na kraju, na ovoj završnoj žurci smo i dodelili i nagrade. Nagrade za najbolji plesni par su bili časovi plesa, najbolji DJ-evi su dobili jednodnevne ulaznice za Exit, najbolji karaoke izvođači ili najbolji pevači će dobiti u studiju koji će vam završiti, nadam se, za koji dan, moći da snime po jedan CD za njih. I nagrada za kompletan utisak je jednodnevna ekskurzija koju će dobiti isto od nas. Evo i ko su pobednici ove zanimljive akcije. Nagrada za najbolju poeziju je 4. godina, nagrada za najbolji plesni par isto 4. godina, nagrada za najboljeg DJ-a dobili su zajedno 1. i 4. godina, karaoke 3. i 4. godina i kao najbolji ili kao kompletan utisak cele žurke isto dele 1. i 4. godina. Najbolja gimnazijalska žurka odabrana je po unapred utvrđenim pravilima i propozicijama, a pobednici su ih i ispoštovali na najbolji i najoriginalniji način. Ovi su ovako to malo ozbiljnije shvatili, pa su imali više tih tačaka u kojima su nastupali i jednostavno to je bila možda jedna strana, a druga strana je bila Prema najavama organizatora, ovakva akcija mogla bi da bude upriličena i naredne školske godine. Ja se nadam da će gimnazijske žurke postati tradicionalne i to zašto da ne, možda svakog februara. Zašto smo organizovali ove žurke? Cilj je bio, ajde da kažem, možda ne jedan, više ciljeva smo imali. Prvo da podstaknemo neku kreativnost u njima, drugo da počnu da razmišljaju možda o nekoj organizaciji, evo za sad žurki, možda kasnije nekih drugih dešavanja. I sad nam je cilj da i posle svega ovoga, to ne mora da se vodi više kao gimnazijska žurka, ili može da ima bilo koje drugo ime. Mogu jednostavno da dođu kod nas, bilo kad, da se dogovorimo za neke druge aktivnosti ili za druge žurke koje će biti osmišljene onako kako oni hoće. Jednostavno, eto, hteli smo da malo počnu da razmišljaju o svemu tom i da vide malo kako izgleda sve to i da tu organizaciju shvate kao nešto ozbiljnije. Sad, negde nam je uspelo, negde nije, ali opet kažem, prvi je put i siguran sam da će u budući to da bude jako bolje. Upska Varoš je samo jedna od mnogih u Srbiji gde je pitanje prevoza putnika svakodnevni problem. Građani Uba su prethodnih dana na ulicama grada možda primetili nekoliko automobila ofarbanih u istu žutu boju sa ispisanim brojevima telefona i nazivom Blinky Plus. Naime, reč je o taksi firmi koja nakon uspešnog poslovanja u gradovima u Srbiji od skora svoje usluge pruža i na Ubu. Preduzeće Blinky Plus postoji unazad, znači 5 godina, sa dva dela. Jedan deo je u Užicu, gde je pokrivena teritorija Užica sa nekih 50 do 60 vozila. Lazarevac je pokriven sa nekih 50-ak vozila sa operativnim centrom, sa pružanjem usluge, znači da u svakom trenutku se garantuje brzina dolaska na poziv i kvalitet usluge, normalno, znači i cena. Nakon nekoliko nedelja probnog rada od 11. marta taksi vozila su građanima dostupna u svakom trenutku tokom 24 časa, a sa druge strane preduzeće planira zapošljavanje novih radnika i samim tim proširenje poslovanja. U startu se kreće sa 3 vozila
3 taksi vozila. Trenutno je zapošljeno 3 vozača, s tim što je procedura, znači u najskorije vreme biće zapošljeno još 6. Znači radit će 9 vozača i operativni centar sa dispečerom, znači koji te pozive prosleđuje, komunicira radio vezom sa potrošačima i vozačima na terenu. Dođemo u kontakt sa mladim ljudima zainteresovanim za rad, sa vozačima, znači koji imaju sve kategorije, koji su profesionalci, da dođemo u kontakt sa njima, da ih primimo i da ih na ovim starim, znači, vozilima obučimo za rad i sa strankama, i sa vozilom, sa taksimetrom, sa radio sistemom i tako dalje. Tako da, znači, u nekih mesec dana, kako se koji, znači, vozač obučavao, znači, bit će, zaduživaće novo vozilo, znači, za nekih mesec dana planira se, znači, uvođenje u rad 10 novih vozila. Pored taksi usluga, preduzeće Blinky Plus nudi i još neke oblike uslužnog prevoza, ali ono što verovatno najviše interesuje korisnike jeste cena vožnje. Odmah nudimo i uslugu izdavanja vozila, rent-a-car, znači se može i sa vozačem i bez vozača. Usluge taksi prevoza na teritoriji opštine Ub pošlo se sa jednom cenom takozvanog zaštićenog kilometra, što znači da je prvi kilometar vožnje 86 dinara, svaki naredni kilometar je 40 dinara. S tim što svaka vožnja, znači po pozivu, to jest obraćanjem i pozivom na broj taksi službe 014 410 600, stičete automatski pravo na popust. Sistemom radio veze vozač je, znači, obavešten da dođe po pozivu, znači da uzme mušteriju i prilikom naplaćivanja taksimetar sam automatski, znači, cenu dobiti. Na kraju ispostavi se cena cele vožnje i cena sa popustom. Na teritoriji opštine, ne opštine, nego, znači, mesta, naseljenog mesta Ub, otprilike sa popustom cena ne može iznositi više od 100 dinara. Znači, sa kraja na kraj Uba. Iz centra do, da kažemo, najdalje tačke naseljenog mesta Ub, cena je nekih, znači, 100 dinara. Bili su ovo najznačajniji događaji u Ubskoj opštini u prethodnih 7 dana. Novo izdanje emisije Ub više od reči pripremamo za utorak 25. mart. Budite i tada sa nama.